sad vas molim da sve prekinete što radite, zato što imam za vas jedno važno saopštenje čime sam se bavio ovog vikenda. Srbija, naravno i svi savezi, čini mi se, biraju svog najboljeg igrača. Znači, Jokić, Bogdanović, tako biraju Amerikanci. To je ustavljeno 1980. godine kada je prvi bio Isaiah Thomas. I onda imate, znači, redom, pazi, Michael Jordan jedan put, pa drugi put. Pa sad i igrači koji svi znamo, David Robinson, Larry Johnson, Alonzo Mourning. 92. su napravili presedan i odlučili da ceo tim, olimpijski tim, bude umesto najboljeg igrača. Shaquille O'Neal, Ray Allen, Scottie Pippen, Gary Payton, Reggie Miller, Tim Duncan, Chris Paul je bio jednom, Carmelo Anthony, Jason Kidd i onda su i 2008. odlučili da onaj olimpijski tim iz Pekinga bude umesto najboljeg igrača, zvanično da ih proglasi savez. I onda prvi put, inače Kevin Durant je jedini koji je dobio 3 puta, što potpuno pozdravljam, više i od LeBrona i od Kobija i od Michaela Jordana i pazite se to. Kevin Durant 2010. godine, a LeBron James, verovali ili ne, prvi put 2012. godine. I posle LeBron Jamesa bio i Carmelo Anthony, Kevin Durant nekoliko puta. Steph Curry je bio recimo 2024. ali direktno povezano sa olimpijskim igram. Dakle, opšti utisak. I 2010. Kevin Durant, 2012. LeBron James. A 2011. Jabari Parker. Jabari Parker. Najbolji igrač u Americi je Jabari Parker 2011. Biraju u svim selekcijama. Koliko godina? Ima 16. 16 godina? 16 godina bio najveći talent i osvojio neku medalju, a mislim, možda je ono za U17 osvojio, a igra sa 16 godina. Jabari Parker je bio najbolji igrač Amerike 2011. Šta se može naći na tom internetu? Zato što ja stvarno pravim analizu šta se dešava sa Jabarijem Parkerom i onda tako mi svašta prolazi po glavi. Možda je tad krenulo nizbrdo za njega.